شەرێک و لە دێرا سوورێ چەندین ڕۆژن بەردەوامە و مقابنی بە بووە سەدەما قوربانیên سیڤیل jî li dêra zorê Rizgar Qasim nûnerê Encebena Sûriyeyê Demokratîk mesede ji Dortmunda Almanyayê mêvanê min e silav bû tekekê Rizgar kek Rizgar ev çend rojin ev şer berdewam dike niha ji alî rêveberiya xweser ve ji alî her wiha gelek şirovekarên siyasî jî wisa tê nirxandin ku planek derekî ku li dêra zorê planek li dêra zorê êgoteyî bi rêvebirin û çendîn welatên herêmê jî têde beşdar in. Nirxandina te divê derbarê de dest pêkê de bigirim kerem kekek Rizgar. Belê hêvar baş. Bêguman wek kerem kir mesela dêrizorên ne mesela girêdayê grupek ji eşîra Egêdata bi serkêşiya Hifil serkêşiya İbrahîm el Hifilê na nexêr. Mesela İranê têde ye, rejîma Sûriyê têde ye, istixbaratê Tirkiye têde ne, Rûs têde ye wek mehwarê her çar wek mehwarê Estana hemî di navbera xwe de rol hatine belavkirin her yek bi erkê xwe bi rolê xwe ra dibe bi rola xwe ra dibe li gor hevpeyman û ittifaqê di navbera wî mehwarê anê di mehwarê Estana de her yek bi erkê xwe û rola xwe ra dibe ji bo armanca wê ya esas û yekem rêveberiya xweser û hêzên qesede ji xwe berî demekê ew xalên hatin destnîşankirin ji aliyê Estana ve şeş heft xal ew hemî jî li dij rêveberiya xweser û dij qesed û mesed bû ve yek ya didwa yê dest bi êrişê kir li gor ana wezareta ji derve ya Sûriyê ev beyanek derxistiye hek me tewab bar dike ev e tişkî dûrê rastiyê ne rast e êriş kir û dest bi êrişê kir rejîma Sûriyê û bi Îranê re û bi alî destekên wê yê ji eşîra hin ji eşîra Egêdata wek meanî ziman İbrahîm el Hifil û Begara Raghib el Beşîr û çeteyên ê ji wan nav li wan dikin bi navê dîfa wetenî ewan dest bi vê yekê kir berî çend roja bi zixmekî mezin berê cuda cuda êriş ne hebûn êrişnê biçûk ji aliyê Xerbî Ferhat derbasî şerqê Ferhat dibûn lê vê carê bi zixmekî mezin êriş hatî kirin li ser navçeyê. Kekê Rizgar niha hin yani ev çekdarên van hozan mesela wisa diyar dikin dibêjin ku em naxwazin Kurd werin li vê derê yani desthilata me bikin ev dibe pirsgirêkek navbêna Ereban û Kurdan gelo ev yek jî beşekî ji vê planê ye û ev gotinên wan çend rastiya wê heye kerem kekekê Rizgar. Ne mesela ne ev ne xêr yani ana meclisa dêrizor a eskerî ê serkêşiya wê dikin ji xelkê navçeyê ne ji xelkê Egêdata bi xwe serkêşiya meclisê eskerî dêrê dikin ew buhana a mesela Kurd dibe em naxwazin Kurd ew bikin ev axaftin ne a yani serê sedî not bêtir jî girêdayê hêzê qesed û rêveberiya xweserin lê ev gotin ne a wan e ev gotin a Îranê û a rejîma Sûriyeyê û a Tirkiyeyê wek me ana amaje pê kir a mehwarê Estanayê ji alîkê de rast e ji alîkê de rast e yani ana hûn bala xwe bidêne li Xerbî li Xerbî aliyê Idlibê û dagir li Efrîn a dagirker û mentiqên ê Türk desthilatdarê ser ew dagirker kiriye hatî dagirkirin ji aliyê wan kes balê nakişîne ser dagirkeriya Efrînê û Idlibê û Cebhet Nesra li wir e ji ber xuyayî ji ber çi lê çima Kurd di Rojavayê Kurdistanê de û Bakur Rojhilatê Sûriyê herêm hate elankirin ew kîna a hemî aliyan
إيران وريجيم وترك وقت دست هلادار لسر خاكا كردستاني شخوا أو كينا كوان لدش كردا هاي ناخوازن تستاتو بناوی کردا هبه و ککی رزگار اف بخوز کنفرانسا کی وان هبو یا روزنامه‌وانی سرناوی هوزاق قصد کرن حتی دبیجن کو قندیلی تین لدیرا زوری دستلاتی لمت کن چند راستیاوی که هیا کو قندیلی ورن لدیرا زوری دستلاتا وان بکن نراسته ابيك كاد جمال اب بروباغندا هاتي كرن يعني انا قال لك وك نوناريتيا مسد ام دكن ام قال لك كسن عرب تياراتي عرب بكسي سياسه مدار يعني بقول لك شالكواني ايرا غاندني جي دكن اي جداي فكرو راماني ما ام بوان رودين دانوستاني دريتكن باور بك نزان قنديل تشيجي تاني حافظ کرنه نزان قندیل لکوی لچه جغرافیه چی او باندورا پروپاگندا ترکیه آدریا ائتلافا ناوی اپوزیسیونا سوری آناب لفکری ائتلاف و منظومه اخوان المسلمين لدش كردا بقشتي لدش كردا كار دكن وقت وقنديل دكن بهانه لبن باندورا او زخم اعلامي او شر سايكولوجي واعلامي هاتي كرن لدج شورشا روجافاي كردستاني وباكور وجلاتي سوريا بيشتهات اعلان كرن راغاندن وكرم وك اقليم لبن وي باندوري كاريخوا لبن وي باندوري دكن وإيريشي نافچه دكن اوان بوهانا بيكتينين قنديل تينين يانجي كادرين باكيكي وقنديل نخير يعني إيرو سركشيا حتى سركشيا وك معنا اني زمان مجلس عسكري من بج عربي لديري عربي لقلك دبرا سركشين عسكري تكن عربي جالية دد روج آباي كردستاني وإيرو جنرال مظلوم عبدي وبقر همي هيزن عسكري سركشاوي جيتكن جالية دنابرا كرد وعرب وسوريان سوريانا دي يعني بله أنا بروباغندا تركيا ريجيما سوريا إيراني داويده بكردي از قازم دي سادو باربكم داويده ستاتو كرد لكوتشي ببه أفانا وقت داقر كران لدجويكين بله كيكي رزقار نها يعني هر واحد د داخليانيا وزارتا درويا سوريا د هاتيه د بيجاكم يعني ريفبريا خسر حسادة خلقي سيفيل كشتنا ليل جور يعني دهي داخليانيا حسادة داخليانيا ريفبريا خسر هر وهايا انجمنا سربازيا دي رازوريجي هبوكو ایریش آلی وان چکداران و هاتیه کرن و خلقی سیویل بویا قربانی بمخابنی و دوی درباره دگر نرخاندناته بکر راسته يعني انا قال لك فيديو جهات ديار كرن وان بخوا بنا ببشرنجي هاتبو بلاف كرن او بخوا بار بي جي دافيجن كسي سيفيل حتى ايد خوازه ار بي جي بيكتينه دبيجي مال بيشامنن وقت بي مع سركشاوي قوميتاني دبي برد يعني فيديو اشكره او وقت ما انا اني زمان او حمله اعلامي قال لك اليان يا اللي تجري برياخ وسرو هيزن سوريا ديمقراطو ومسد بقشتي هرما روجافاي كردستاني وباكور وروشلات سوريا زخمك اعلامي قال لك ما ظن هي هك هر تشتي تخن هستما لي فيديو هنا وإيرو عرب بخوا عرب منطقي وعشيرة منطقي روسبيين عرب دركتنو بيان نامدان لدش ترورا ريجيما سوريا وشتين بيفجريداي وإيراني وجماعة إبراهيم الفل لدجوان درد كابن كي رزقار تجزاني دناف رايا قشتي كردا اف مسألة آخافتن يعني تجزاني بيش دمك كرد قلق قرتي يعني توانين جدا وقو هاتبونا قرتن خلقي ديرا زوري هاتن سربس بردام بأرمان جاكو
yani nermiyek, şareseriyek jvan probleman re bere şareserkirin li piştî serbestberdana wa temaşe bike yani agir gurtir bu. Yani şer gurtir bu gelo دوی درباره د نرخاندنه که و هیا کو yani او پنگاف گلو پنگاف که راست بو کو او کسی بو توانبار بون هاتن سربست بردان. هيك جمال بله يعني انا ام بيجن نبيجن ام د نافچه سوريا بكشتي د جده هزار و یازده حتى انا او د شركي جراند درباز به اولات هاتي پرچکرین صراعت مزن دنابرا دولتين ايه هرمي دهنه وهنز ناف دولتي جي الجماعة هون دزانين هي مثلا نقري داي ويكي او كسن هاتن بردان بهتري وان بشتي تحقيقي وبشتي اللي بقر جيبو لسر ملفاتي وان هاتن بردان بكفالة او كسي بهتري وي جنائي بون هن هبون راسته هن هبون وكي دجي لي بكفالتا عشائر هاتن بردان لي نايوي واتي امنكارن غوربون يعني ايريشا في بري چاربيج روجايا هاتي كرن لشرقي فراتي جاليه غربي فراتي جاليه ايران وجاليه ايران وريجيم وشتان في امنكارن بويف جريدن جبر او النقطه ديري هون زانين مساله جيو استراتيجي نقطات مهمة امتداد اويل سر سينوري عراقي ديري بو كمال ميادين در حتى انبال آلية سينوري عراقي منطقة جيو استراتيجي ايراني رو وج رژیم سوریه و منطقه اقتصادی و دولمندیاوینی اقتصادی جی پر مهمه جبرولو صراع دنابرا محوره ببقى دايم كان بيجن دنابرا ندنابرا ما ودنابرا رژیم تنی دهیه دنابرا محور استانا دی ودنابرا کوالچنا ناب دولتی دیه بیرجی ام وقت هوال بندن جي تحالفا دولير كواليسيونا ناب دولتي يالي جمع جيب جيدبه بيقومان امجي دناباوي شرهان دنش بوفيكي برجواندي مجي واستراتيجية مجي حتى ورهنه جبرويكي جي ايرو املو ورهنه بله که رزگار گلک سپاس بوده که رزگار قاسم ونری انجمن سوریه دموکراتیک مزسده ج دورتموند لگل سرچاو